ban persutu paiba halor ki babun ki skim sorkar ki balawan ra daka sorkar pedeng lengba ka jingyo i jengai jong menteri rang badu kari u Narendra Modi ban pen krau susu ya ki jingyo jong upat nongrep madru ban ai ki jingtip jingnang hakaliang ka kamrep henne ka sngi ka tenat jong ka agriculture kala pelong ya ka program ajing hikai naka benta ban persutu paiba halor kini ki skim lengba ka program Kisan Kalyan Karya Shala kabade ka program kabahap hapo ka Gram Swaraj Abhiyan. Hakane ka program laisi mentaru da uba Meral Bonds im MLA kanongpo constituency uba lasim ya kabenta kumokongsan. Hakajingi don langru da ki officer bat ki scientist ki bakuntup ya uba M lengdo uba G Shela u Dr. Utpal Bora lem perkiwi-kiwi. Lasakiru ikajing sementah kane ka program daki nongrep ba napo kelenggi jaka jongka Tem Rebo district. Hakane ka program layo ikijing batai ki bamnia halor ki skim sorkar ki bakas sorkar pedeng kala penwang nakabenta ki nongrep ban kentiu ya ki kamrep kamriang badru ban kentiu ya kayo kakot jong ki pai ba nongrep ya ka bala ajing syai leng bagi officer jong ka tenat agriculture badru ki scientist jong ka ICAR umyam nakaliang uba Meral Bonds im kum u kongsan ulai ka jingero ya ka tenat agriculture ki bala sim kia ban pelong ya kum kane ka program ka bala sisa ban ai ki jing mentoi sikade e ya ki pai ba nongrep bakin tip ya kita kilat ban penbhai ki kamrep jongki bat kerpang eru kumno ban kentiuru ya kayo kakot jongki nongrep ula ongru bakum ki paiba nongrep ki de ban sim kabu ya kum kini ke program dakaba ai kulut ya kapor ban sementa namar lembah kini ke program kila sisa ban ai ki jingnang jitip halor ki kamrep kamriang ki ban ai jing mentoi sikade e ya ki kum ki pai nongrep ingin skam magani ka program kani Kisan Kalyan Karya Shala kawala rakyat kerpang benda kesini tak ar tarik dengan benai ni jadi kesini kepala kepau terpang nak kebentar jungi kinongret tongin penon kampok ya kan ya kini kimarret berher dibanding itu pak ini benda keldi hamba na ki officer nak dilenti lani kijak jingtung di manlong adino kijaka dibanding kuat don kipala rep strawberry di wilayah rep pun slasha wilayah rep paham tak nang ta gidon di bathum si gidon di bathum ki we giding thum pa fair di ba ki nong rep ki dumi rayo bisa di mentoy na kaliang ke department dengan kentu na kaliang tengah ku nong nikmat ro ya ke department do no po director level apa ke district ke dumi ru ne jukran na ko support ban kentiu ya kani ka jing e ka bagi nong rep isem ke kentiu ro kini dilat kinti ba ke department ka don semua pandang ni semua ya ke effort jong ke department haduk mentah menginong rep jongi kelayo sipun gi mestoi dei lembah di kristom jong di brio beberapa department dei nak kadang nang cepat lu kidang dan sipun kilat kilenti. So on this occasion of Kisan Kalyan Karya Shala, one of the key points chosen is doubling farmers' income. Doubling means making twice the income of your present income. So your income may be from primary or from secondary activities. Like primary activities means income from selling of products that are produced in the farm, like fruit, vegetable, rice, meat, egg, etc. And secondary means the value-added processed products like mushroom, honey, vermicompost, etc. Bagi officers di department ini, bagi sasang ya kalau punya yo, ya kimar jumi. Haplek mo nongrep kajing di kan nongrep mo do nong thie min bundu na ye ketu ka constraint bidan te yon pela ibidun man te bidan haplek te kedai bitang peleng nongrep bad unang thie te nakaleng department number ni ka 1917 ketika toll free number kuma bidai to 108 kalau bija jumpang di stom te department lagu ante ni baki dunjo ya kano no kajing e ko di gendo lani berpenyan yo ma tupi indak sini mitang lagi hapo ka ketika basa dengan hapo group ni ba using nang yang tangi baru ya lembah 1917 platform